Mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang, mai tua, mai strik, mai tak hancur. Stop sudah, jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur, skakmat selesai main catur. Menengah be. Kamu bisa lagu ini enggak? Kanjeng Nabi Muhammad. Bisa aja coba. Gak bisa. Wes. Lagu ini. Coba dipakai aja mikir apa bareng karo aku. Sunan Gresik bisa. Coba ya. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Ini nih lagu ini. Orang masalah isora orang ngerti. Lagu ini ngomong. Kok malah ibu-ibu sing pinter. Ya serapa apa, kamu tak kasih hadiah sini. Tak paringi hadiah. Ini dari larutan cap kaki 3. Pegang. Tak paringi. Tak paringi. Kalau saya antar. Nah, tak paringi 1.000. Oh, alah. Mulai kurang. Seneng apa ora? Dijawab, seneng apa ora? Dijawab nang mike. Mike aja. Lah mike delek-elek. Sampeyan seneng apa ora? Seneng. Namine sapa namine? Nama Asmo. Novel. Oh, si Noval. Kelas berapa kamu, Pal? 3. Kelas 3. Cita-cita besar pengen jadi apa? Komandan. Komandan apa le? Tentara. Oh, komandan tentara. Alhamdulillah. Ya wis tak tunggu cita-citamu tercapai. Sampeyan rene mau karo sapa? Rene karo sapa? Dipakai mic. Sendiri. Bapaknya mana? Tahu. Hah? Gak tahu. Ibu. Di rumah. Lah iki lha ibumu. Iki ibumu nang kene. Cekel meke. Kok muni ibu di rumah ibumu nang kene? Gak ketoy. Ora ketok piye maksudmu tole. Sini. Kamu mau sangunya ditambahi apa enggak? Sini, naik. Ono kewan rek mlebu rene. Naik sayangku. Coba dia. Cemil Bu. Pemberangan burung. Sik nggih wonten kewan mlebu rene yu. Le, pegang mikmu. Coba lihat itu ibumu apa bukan? Iya ibumu lah. Kamu tadi kok ngomong ibunya di rumah. Gak tahu. Sampeyan mau budal rene dhewean. Main di sini? Ono. Padha omaku ya kono. Oh iya. Iya Surabaya kono ya Surabaya. Iya kono. Oh ya kono. Kamu nek ketemu sama sini, agak sini sayangku.